praise and worship ni kuno retirement system ni. Praise the Lord. Kaya jino kulumani ara kuno retire jenis ni. Kaya jino kulumani ara kuno lengkap satu lagi ni. Jesus jora sini hama tongo, asuk ke lop ma tongo. Praise the Lord. Praise the Lord. Always say mana nangan se. Jesus jora hama ni tongo, asuk jora lop ma ni tongo. Seng salai lawan, om sini commitment. Jesus jora hama ni tongo, Jesus jora ani. lop ma ni tongo. Sambave? Kaya jena. Ami sangka worship jenis tahu, tangi worship saja na. Om tu belai common prasno. Christian dogo prasno bajan si kogya. Ayon mat leh. Apni sotik kuch mukto hai to. Koekta reason se mega, char pastor reason se man kaji. Reason tahu aje kaya jenis se kulumani. Biar bagi sebaik saya je lopan jenis tahu. Praise and worship jenis tahu. Ang sudo amo sini sapo, tangi sing kulung naik lay. Tiang saya ko bahai ke kulung naik lay. Lop ma kulung amo bu lama ting naik lay. Abang saya ko worship nanti tu mana sem kawang mana buji laya था नागे कबांग में session जोड़ा नामी करने चाहिए. और जब तीन amo संभव मिला, ऊपर किसे step by step sensible नहीं. Jika tidak sudah praise and worship nanti kutum lain ni bang, buat bagai praise and worship ni berkap no, dorang kau suatu lagi lalu tu. Tapi hari kau bawa mana? Kisah kalau ni, oh bawa pun juga macam lain jadi, jeng palwa tu serna thami jauh. Jadi, kaya jadi korang se kaham kuwai kulum naik borok ni mana? Angmiya saka, the purpose of the supreme purpose of our life. Jotan selai kotor kuk te kucukuk sarbucho uddesho chini jiwan ni. Abang ka kaya jero kulungan. Abang biasa. Kaya jero present bawa ke sini senam Malaysia buat bayi cuma kulung. Bawa ke sini langmani Malik. Lord mana no Malik. Ar bayi cuma kulung. Then number four kulum zakni juga words to be worshipped. Four kulum zakni lob zakni juga kaya jo on by kulum. Dapat kurang sangka four jembai kulum zakni musung jago beri musung ma. Tapi beri musung mana fulfill kayo sudah ek matra baru kulum naik sini. So awalnya continue tidak sendiri kisah saya lainnya serna tanggo, boleh. What the manner itu sengkai jenuh kulum nak lain. Mereka sengkena kah? Tapi apa nak kisah saya tahu di pik lain ya? Ini kenal saja. Ini supaya orang saya yang bagai. Tapi kulum ni apa tu sengkai pun tak tahu. কিন্তু वो manner itu kai jenuh kulum nak lain. Kai jenuh log mawa kulum mawa cini mentality bahai nak lain. Cini attitude bahai nak lain, cini bekha bahai nak lain, cini अनुभव feelings bahai nak lain. Orang belai kena matter lain, orang belai kena important. Worship ni semua senggan desa penting no. Ayah pada gan desa kena worship ni aku. Orang kawang mano involve dengan cini attitude, cini manner, cini character, cini understanding, cini kai jono tu once mani push mani. I encourage you worship God dasar lain ini hours sung jora sebai mani meaningless ngani sambungana tahu. Example, just want to be korok sa borok make thani payai good morning sabai. Bini good morning ni bibinna rokom color ni man. Bini good morning ni bibini rokom sur ni man. Abu ni bisingo joten selek kaham ko good morning kaisa din ni tong nai. Nang a good morning me joten selek khapur jangmani. 100 bar good morning non sapai mau pungkam sapai mau 100 bar ni samani bai nang khapur jangla.
Kuno kaisa baineng belai alada jaknai judang jaknai tangle bu jagao nung phelemen dukhaba a borok ni sajukmani chehara wada nung alada no na a borok ni khorango da nung alada no na a borok ni attitude da alada no seminary robo ang onek bosor principal tonga theology college training center student rock ni compulsory teacher rock ni look ang good morning sir, good afternoon sir, good evening sir na nam compulsory abo manner prinja borong school college ko prinja baba kintu jehetu manner abo long ni thangka college ni student good morning sanani burden jabo phum kahamni saman ko kaisa duty haing jabo phum kahama saman sudah kaisa poza hiling jabo oro 3 bosor ai phum kaham saman na thanglai saya ke tam khaba aba hi bisingo phaisrai student ni tabo aba hi wan sukte dei principal no kha hazalo tongte dei mia hanjak mani tension tong khota ko ye tini phungai mo lugui good morning father ni sanan buka paya musunya keda yang bang ni principal ke phaji ka nukja ke good morning sadan good morning saya kai ang phaji no gena tang good morning saya hanjanan pun chance ho apni cinta khlai ne abo nuk khapka student good morning sir thang paya kau nang bahai film Tapi kasi udahan aeroplane ka sa gang kasi ko fly jo hostess air hostess no balai dress well dressed like na singlai jong lai passenger no passenger kon yakli kasui dugla sobi yo ken bor na sing good morning sir hello sir good morning good afternoon surai dong kana ta nung bina sur no ka kana ka airplane nim no ber phai sim mo jungla neng aku tuh lagi Kolkata thang ai pun ja Kolkata on ja su ki tolong sungan plane on tin thang ria le tei waise se good morning sama da khana na ma into by mistake bobi ropon late nge asu roka tong trung di ke tera ka tei waise good morning khana na babe bonom tei waise khana ta ke good morning sani ke bagla hello what happened nin no hor jane phaise pai ga ta par no hoya ko आपके हाइटन तचिंग सासे गरम भाई आपको गुड मॉर्निंग पे तब ना आप व्यवहार लगे सर तब वो सेम व्यक्ति गुड मॉर्निंग सर निगनो नाम सोकने व्यक्ति बिनी ड्यूटी पाई क्या ड्रेस खुल पाई क्या बट अब सिविल ड्रेस हो प्लेन इन नौकरी बैग दे नहीं एयरपोर्ट आपका निम्बू बाबे बक्सन नौकरी था bag sokre trolley sokre ya bro bono nung nukha nung wan suka oh borong ble bro anu airplane welcome kaine good morning sir na nung apar no koi hello bono no puspadan na liya no apar no good morning sir se liya ba bos te ko vip ke bag soi aram se bini room ha bita apar nung obak na na are borok ta man shiliya dan obu jatham apar mal lebene अरे बोलो ने शिनिवी गुड मॉर्निंग किया बोल राम दसा को गुड मॉर्निंग छाना बागे आमेन गुड मॉर्निंग छाना बागे पैटर्न दसा को बाव आवन बागे से साव बताओ ड्यूटी पाई क्या नौकरी पाई क्या बिन दे डर कर करके गुड मॉर्निंग छाना ने कई जल वैसे गाव है जंगमान कई जल वैसे गाव है जंगमान जिस संडे वैसे में प्रेस द लॉर्ड आवन दे बाकी दिन Day nang lihat dorka, praise the Lord bondo. No. Okay, aeroplane no flight to samung kaya na bar better na sa kawan bagay niyo good morning saka. Flight company. Jadi kaya itu robot tu komnya. Seno Delhi, Rejongo. Jadi seno abu ni bagi samung tang visit manja ko. Jiwon ketal Delhi Rejongo. Seno Rejongo hama, seno Rejongo every day new life, new day, new morning. Gedal sal, or
Chini jiwana porong like you. Chungno maternal lamas na yo. Jejinis company chungno rimea. Kai jarayo. I want to feel part anymore. Praise and worship onik somoyo oza chini bagay. Daily Sunday five party, that's how I now practice by now, the subline now, one dress with the result with the guitar down with the Akashuka. We worship like them. Worship replace Claimania of community. Worship replace Claimania and any bother came to worship Claimania of the mania. Worshippers and Sarajibuna ang Tolaka in Bagay. Kulumnai bekti nungno tonglai thiasa kai turi bagai ding jago ke koroksan kulumnai bekti namanya kintu prithvibo dharmoni practice bhai jodi prithvibo juda juda dharmoni practice jodibo rangnang borok bo ishwar kulumnai nya rangnoi te kese pujari pai pujari no mondir thangi kulumnai jono bonogo aram se asumi jono esibo ishwar ni kulumau hinya ishwar ni Kali kulumbo bekti nyaran sinong borok. O 403 sin 180 জন borok daw jora. 200 kali ya. 180 serai no khog yawai. 180 জন যখন চকাই জন লোক লাইন চেংবা 180 জন borok nyaran no kulumong lok mu nongkoro nangai. Tumu 180 জন borok nyaran ni kulumong lok mu asayawai. Jadi 180 ni biswote bagi 5-10 জন tumu sawar nomor thaman pore sing kai jon kulum lagi lob lagi tini nai oi job ini abo bobin bagi saya bini bagi si saw karena an lob thani bo khotse gya ar lob thani bo khotse gya ai 180 bo ar bo shudo oro asu goi involve kiya ase worship bahagi khlai na Jadi worship di manner bahina kali. Simple je kok sang sana thamu. Bodi bagi aku maksud feeling. Worship di manner bahina kali. Bible suno kam sa. Sungno chini bagi jo tani ni poriwane korok sa chini ko. John chapter 4. Miao basing dolo pori ke nai kya no haipun sing pai shu ga no pori le ako. Sing chini poriwan John chapter 4 verse 21 is 24. Kokborok saya chini korok sa buku pori kenarawan sendoton kenali kasih. Worship di manner bahina klai orang sa tongap. Yes. John chapter 4 verse 21 to 24. Forno ang porinai. Jisu kono hai kini saka. Ani kokno kunjukan dinaku. Bororok afano o hatayo. অবশ্যই ফাইলা জেরুসালেমব সুরিগলা আবুতে শাল ফাইরেগ নরক সামারিয়া সং সাবন সুরিউইত নরকন সাইমেনিয়া जों जुदेरक आबरकन सुरि आबसों सावैमानो तामनि हिनखे जुदेरकनि बिसिं बिसे मोथां जातनानि लामा अंगो अमतै साल फाइरेग आबो tabukno sopai dongka apro soi surinai ro afano holabai gubai baike surinai abotui surinai rokno afanayo tai dole folase aboni bagaino bono surinai ro holabai gubai baike ma suritai okothumaka hamporma bisinti kai durjotni sakawa hamari kuplung saite amen abai oro no pori por khela lage semia or prejudice chili worship the man at behind na sai ke jisu samariya jekon sai na dara duita manai jabro jengkai jero khulumna ni phayo chini bisu ma tongra nai kaisang ka kai joni spirit doi koboi the spirit of truth kaisang ka koboi kaisang ka kai joni fola kai turun ka fola aun bagi chini worship fola involved no fola bai sing connecting ye bai sing kai jini kubai worship kai jini kubai khulum dui manya ti soi me chini bisi me
No important ya. Orang je sadapani. Samaria, no mountain the suri, no mountain the suri, Jerusalem the suri. Apa pun matter kaya. Matter of suri kaya. Jadi ni missing ni mondi, ani missing ni mondi. Jaro kaya jadi follow dah tau. Matter orang suri kaya. Jadi ni missing go. Jadi kuk peplek belum mani. Apa ki kuida. Jadi sakau kaya tu orang subrai. Jabram suri puru lop puru ang sakau. Oh subrai. Kuku winda neng sakau subrai. Apa sawo truth. Tarmane ang oh subrai ni side pai mani poreo. Next second no, next moment jo. Ang kaya tu no allow riya ni suri no tangan. Ang kaya tu no permission riya, अनुमति riya, anu व्यवहार kaya ni. Aki ang mana Lord money, abar tata. See, our vision is very serious in it. Our sing kaya kerja kaya. Aba hingga ni sini worship, like sini lopong kulumung, belai way, beni tu thangi tu, sunno thangi tu, bekai tu thangi tu. Meaningful worship sing kisah yang kita. Karena kubu jenis mana jabur sing kaya tu di sini ka, Lord di sini ka, Lord mana sing bono malik namani jiwan ni. Kukuwindang malik sinang kawan, na tak pernah hari jiwa ni malik ni jompo. Onek semuanya sing hoitan me coba klaiman islai kono kaya tu me coba sing klaim. Namun kaya tu orang di sini malik bapa malik nen cai tu bo, salok nen cai tu bo. Hindu sing kaya tu ni yak ni capi sevi sing salok bo. Aku sing jis subrai ni cai tu mani, abar tak tahu tu. Dan subrai ni jis hai ciri kau mani, abu kaya tu orang malik sinang ni. Orang bagi saya jaga tu kubui, day kaya tu spirit tu suri mana awak sesuai ni kulumu, awak sesuai ni worship. Awak kasi ni worship the manner. Number 2, kini worship ko, day kasi jenis sam dorkar tu. Orang sama orang nuk kena naik, tajung puri mau. Orang saka, Jesus saka, norok Samaria rau mungke, yang bang isipi kaya tu kulum lagi, kalau pakai, 10 commandment rakuk lagi. Pentateuch bisa puri laika, law bisa puri laika. Itu kasi problem kamu sih. Norok sawono kulum, orang norok sinia. You do not know to whom you worship. Apa sih orang sadaka? Je bekti ni norok kulum lai tunggu, orang norok sinia, orang norok bujia, orang norok saimanya. So saimanya wih kulum lai tunggu. Manner nosto worship orose. Jeburu sing church ho, Pandawa jepuru jago. Pas we kai tu kulum lagi ni sing ceko. First and second time tu sini kubui, kai tu spirit me connect ni mai. Ditiya to sing saimana nangai je sing sabana kulum lagi to. Sing saimana nangai je sing sabana lobi to. Ke done shor mo yong imano. Ang gan simisip kaham resapin saimano, kintu ang sabno resap ang saimiya. Bahut Christian dong mana bukan. Sing lop nani koktai simisip sini kerungi mana. Kintu ang koktai ang sabno tu si jong ang saimiya mana. Oh kaya tu orang si keplai ang siya, kintu kaya tu keplai sabang saimiya mana. Oh kaya tu nung maya kena, ani gan ni koktai siya. Ang resapa kita main ang sabang sini yang mana. Apa itu mula umi tu sini worship ke. Apa nak jauh tan sini danger. Sini worship kaya itu tan acceptable ya. Umi tanah. So pada bagi worship balik kan neglect kerja kaya itu lop mak sini church so orang thamari pore wo. Sini selain jangan nangai sini worship ni manner totally change mana. So manner change apa tu sini jabri sini understanding change wo. Jabur sini thinking change wo, kaya itu ni samande, kaya itu nanti cinta mansho, kaya itu nanti cinta busi, overall ठीक जागा सोके ऐसे पर तो sini mana ठीक सोके lah. Then Jesus agak Samaria no, some Jews ni borang mungke, jadi kaya itu nak kulumona, kaya itu nak kaham ke sana. Kami ke, oh kaya itu ni bising ti sini se ek matra poritran kaya. Abono saimane sing kulum lai. Obviously Jesus awaro. Ke kange khenna nei. Jesus oro je meaningful talk samani. Kaise Samaria rokno saka buni dati bor Jews bongso bor kya.
Borok kain jono khulum lagi kintu kain jono siniawe khulum nayo. Borok kain jono lob layo kintu kain jono lob dongmani borok saimi a kain jono sabo.